بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمان دوي وعزا خدا أمي بحثا قمهنا بكي خوش لزاروكي خبكي. خدا عز وجل د سورة الشورى آية 49 و 50 دا وها فرمان كريا: بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض. ملكية عرض آسمانا جخداريا. يخلق ما يشاء. تشتاقو بخوازي خدا تشيدكي. يهب لمن يشاء إناسا. خدا جكير بخوازي قيزقا دديوا. ويهب لمن يشاء الذكورا. جكير بخوازي خدا قرقا دديوا. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يانجي هنكا كور وقيزا هردوكا دديوا. ويجعل من يشاء عقيما. ويجو خدا بخوازي هنكا جي أولادا ناديوا. إنه خدا عليم بهر تشتي زاني قدير قوتاوي لسر هر تشتي هيا. قالي مسلمان جوي آيتي هاتا فهمي گو دانا زاروكا بأمر خدايا. خدا بخوازي أولادات ديم هو. خدا بخوازي كرات ديم هو. خدا بخوازي قيزات ديم هو. خدا بخوازي كرو قيزا هردوكات ديم هو. وخدا بخوازي جي نادم هو. پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها گوتیا روژا قیامته بناوی و بناوی باوی یه وره گازی کرن. یعنی یه بناوی و ناوی باوی باکنوا. لاخو ناوی خوش دینن. وقتی و ناو لزاروک خدانی ناوکی خوش لوا دینن. هم ناوی هم تلفظاوی خوش بی، هم جی معناوی گرک خوش بی. حق استو دیو بابا دا گو ناوی خوش لزاروک خدینن. قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام و حوالي خوا حضرت ابو بکر جمکه او 2 سال بون گو هجرتی مدینه کربون. وقتا کو هجرت دکرن دریدا قیزا حضرت ابو بکر حضرت اسما خوارن جوارد بر. و جاری صراحات گو حضرت اسما هجرت بکی. حضرت اسما داره ری دور بو و سقنتیه که دیه بو حضرت اسما الحالکی بو. حضرت اسما گرک تنگایی دید. لیبلی پشتی تنگاییت به فرهاییه نیزی قبای بو خدا یه گهاند بانا پیغمبر و یه گهاند بانا باویوی. نیزی قبای بون سانجی دوغمی لی پیدا بون. وقتی حضرت اسما گها قبای لوی دری ولدی خدا کرک داییدا. نگو صادجه کیفا حضرت اسما تنهات. وان انسانی مهاجره گو بری وی هجرت کرن و مسلمانی گو بری حضرت اسما هجرتی مدینه کرن کیفا توقع هات. چونکو خبردانک بلا بوبو دگو یهودیا بیو چه کریه المسلمانا جور پید زارو که مسلمانا چه نابن. وقتی کو حضرت اسما ولدی خودی کرک دایی دا اف گوتنا گو بلا بوی به اصل ما. یعنی تا اصل جیره تنبو کیفا مسلمانا هات. حضرت اسما کرکی خوا دا دست پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام خورمک خواست خورمن نرم کر و بدوی و حکاند. و ناوی دانی عبدالله. عبدالله تورن حضرت ابوبکر بو و کره زبیر کره عوام بو. حضرت ابوبکر خلیفه پیشی بو. زبیر کره عوام جی یک جوان 10 صحابیه کلوه دنیای مزگینیا جنت جواره هات بو. پیغمبر علیه السلام ناوی دانی عبدالله و جیر دعا کر. عبدالله د پایرا
بو قماندارك عسكريه وهم عابد وهم جسور وهم ميرخاس. قالي مسلمانا جبه آياتي وحديثا قوما قوتي ما تشفهم كر، يعني هبونا زاروكا جي ونبونا زاروكا جي امتحانيه. زاروك گرک مهنا بکی خوش لوا بکی ان هدیا مزن گم هب ده زاروکا جی تربیه و وقتی گو زاروک هاتن دنیای مهو جوار دعا بکی بقنجی دعای بقنجی جوار بکی و نا بکی خوش لوا دینی سنتا پیغمبر علیه السلام خبردانا ما داوی حمد جرب عالم ربن.